Zbog kiše koja je padala proteklih dana i snijega koji od sinoć ne prestaje, počeo je da raste nivo vode u krateru koji je ostao nakon nestanka jezera. Vodostaj je porastao za otprilike 2 metra, dok površinom i dalje plutaju komadi stabala koja su se obrušila u grotlo, ali i mrtve ribe. Rupa se svakim danom sve više širi, ali to nije jedini problem. Počela je da propada zemlja i na okolnim njivama. Mala Roza vikendica i dalje se drži, ali jedva, jer i pod njom se zemlja svakodnevno obrušava. Zbog snijega oko rupe danas nije bilo mnogo ljudi. Tek 3 mlađih Saničana došlo je da vidi imali šta novo. Za izjave nisu bili raspoloženi, ali su ispričali da su se mještani već navikli na rupu usred sela. Ni u prvim kućama do nekadašnjeg jezera nisu htjeli da pričaju. Poručuju da im je svega preko glave i da su razočarani u nadležne koji su ih, kako rekoše, zaboravili, dok oni svakodnevno strahuju od novog urušavanja zemlje. Oni koji su noću slušali zapljuskivanje valova sada čuju komade zemlje koja se obrušava, pa se s razlogom i boje. Dok se ne riješi misterija nestanka, jedno je sigurno: vodostaj raste, ako ništa zbog obilnog snijega, pa bi makar preko zime Sanica ponovo mogla da dobije svoje jezero.